Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. ZPM leader pulal du chuan akai shroi ZPM chuan sarkarna asiam theiti voin khan larsap Dr. Harir Babu Kamambati ashil. MNF party chuan an party president Puzoram thanga bana lekha thelu chu an pomlova. MNF president anina chalzui zel se anti. Rampuma Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar thi cham Maha Parinirvan Diwas Voice of Pariatna Man Ani. Revant Radi chu Telangana Chief Minister Tharatan Laklu Ani Don. Zoram People's Movement ZPM leader Pulal du Omachuan Akai Shroi ZPM chuan sarkarna asiam theiti voin khan larsap Dr. Hari Babu Kamambati ashila Ras Bhavana chenna larsap hi muin Pulal du Omahi MLA Tana Chanchinthar ZPM working president Puke Sabdangale MLA Puvanal Hanaten Antroy Om Ani. Larsap Chan Pulal du Omahi Chief Minister Tana Ruatna Lekha Apea ZPM MLA Tana Chanchinthar Telaglu Income hi Naktip Nidia Chomadar Sompakata Ras Bhavan Circular Law na Neni Dona Emini Hian Council of Ministers Sompani Telaglu Ngarani Ang ZPM Legislature Party Leader Pulal du Omachuan Tuthar Thera Tute Komin Karle Tholenia Assembly Session Masaber Ne Ani Donani Ati Jitomni niriata dar som pakata ni swearing in kan neanga karle thole vela session masaber kan nei zui to dona kan governor athale a big takin full cooperation min pek tur thule central lama depo atangkai theyang peraman tura ain wam tu te ain phal tu te min rila a big takin keini yang ram pachia state budget nei claim tan chuan kan ing na ber chu centrally sponsored scheme pho ania heng kan manda na hian lungoi thak ati lem lo thu te le ai thazo ka kan man thei le ai tamzok poisa deal chuak thei tura na tok satur le ama ngei point ta chuan tran min lak pui tur thu min ril ani ber mai Pulal du Omachuan Union Home Minister Amit Sanen anin biak to thu soin Mizo ramara tante en kolna chungchang po arang theyang bera soi honi tur thu soya India Constitution hian India khole tuite ahum veka sarkar tlatain raltana en koldan po chunjomani tur thule aya thazok ati dan om chuan rohmanna an siam chhozel tur thu soibok ani Pulal du Omachuan External Affairs Minister S. J. Shankanen ain biati soibokin Myanmar ral tan chungchang tele India sarkar le then amram te din hun chungchang te po atak ngeya an soidun tur thu soya ral tan te chu lo chom dol thei turin thei to pan chu don ti asoibok ani Kanu now ten ya Manipur mi te chu India khole tui thoan nia India Constitution hian India khole tui te chu khoya po anin ben bel hi phal sakrim rima chu wang chuanin khang khachu sarkar tlata ina alo en kol dan te kan chun zomanga ai thazo ka ti thei dan te omem chunga chuan enganginge central sarkar nen kan thot lan don ti te home minister nen kan soi photang Nizan Khan ZPM MLA Chanchinthar te thukhom chuan legislature party dinin leader turan thlang hala member tan lungrol takin ZPM legislature party leader Pulal du Omathangin deputy leader Puke Sabdanga an thlang ani Ramtana nunna hlantu sipai huai sente in pek na hriat tharle nani Armed Forces Flag Day naktu kam han tur polin Larsap Dr. Hari Babu Kamambatian sipai huai sente du saknalan tirnan thilpek peturin mepuite asom Armed forces are the true guardians of our land, maintaining peace and protecting our sovereignty. As responsible citizens, we can show our appreciation by making voluntary contributions for their cause. On the Armed Forces Flag Day, we contribute for the welfare and resettlement of ex-servicemen and their families. In this time of increasing conflicts across the world, it is important that we pay special attention to our brave men and women of the armed forces. Larsap chuan sipai te chu ramveng tu diktak remna le monne petu le ramin rel bona le thune na hum him tu anni ati a Armed Forces Flag Day a ex servicemen le anchung te ham thana le enkol na atan tholom khonthin ani thu soin he sum khon khom te hi abo bang omlovin ex servicemen mamo le pasal tha te thi san me thai le en fanau te tanpuinan man thinani ati bok MNF party chuan an party president Puzoram thanga bana thelu chu an pomlova MNF president anina chelzui zel se anti Voin Khan MNF National Core Committee le MNF Political Affairs Committee joint meeting ne ani a State Assembly in Thanpuin ezota ka MNF party in sorokana achanno awanga
MNF party president puzoram thangan ama mo phutna nga ya MNF party president ani na atanga bana athelu chu zaom anti in apuitlen jetilang tu ani anti a tunin thana anchaklo na chu ama mo phuna big nilovin anjawaya mo ani ti in president atanga bana dina chu hnolin MNF president ani na chelzui zel seti in anrelani puanto ongin Mizo National Front president puzoram thanga chu nimin khan MNF president atanga bana senior vice president puton lehne na thelu ta puzoram thanga chuan bana thelu chana hian kumin in thana sarkarna an chanjo tak lo chu ama mo phuna ni in anga ti a bana lekha thelu chu an pom sange be se ti a soilang bok ani lunglei excise and narcotics department thok tu te chuan in than puiwok vet october ni som pani atanga december ni li chung khan dan bo chiami somsere pathum thu boyan siam saka rui the thil thanam tak an man bok excise department thok tu te hian Mizoram in than puiwok veta lunglei khopui chung le khopui pon hun sang sanga rui the thil le azuar tu te dap chu na ngor takin an thoka heng an malak na atang hian MLPX sangni sompakwa bo chiami somnga pariat manin NDPS Act 1985 bo chiami sompanga an man boka dan bo chi an man ten atang hian heroin gram za samro poruk point pani poruk kanza gram samre pariat point pakhat pariat codeine cough syrup file za samli pasari sab zuliter somko pathum point panga pali beliter thum le point pariat le rak zuliter zasari somthum pasari an man ani Voina New Delhi ya Millionaire Farmer of India Award sangni somni pathum samchu Mizoram district palia kun thoktu ten andong ve ani choi moina dong tu te hi pukebi sangkhu ma rabung Khozol district pu m sang moya siata siha district pu vel ramrot pu ya darlak mami district pu vanal fela not vanlai phai serchip district te ani a award dong tu te hi Mizoram KV K10 nomination an siama tanga khanchu ani Khozol district atanga award dong tu pukebi sangkhu ma hian so thing fu le silk bangang khoya te mala in kumsani somni pathuma so thing quintal somsari chingin atlem bara quintal zali tanga zanga athara heng amhalak na tang te hen he awati adonga siha district atanga dong tu pu m sang moya hian sial bong vok kel beram le ar vulin sangha dila tanga sangha tam taka thar chole aran vul dangte awangin he awati adong boka Mami district atanga dong tu pu vielram rot pu hiam bong vule sanghadila te mala im athar chu te tangin he awati adong boka serchip district atanga award dong tu pu vanal flan sun hu chi sang sang song bolna tangin he awati adong boka sunhu candy sunhu powder sunhu den ne sunhu oil te siam chokin ezon nana mangmek ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Rampuma Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar thi cham Maha Parinirvan Diwas Voi Somruk Pariat na chu Voin Khan manani a President Draupadi Murmu chuan Parliament Complex sa Baba Saheb Ambedkar pual hian pangpara da a Vice President Jagdeep Dhankar Prime Minister Narendra Modi Lok Sabha Speaker Om Birla Deputy Chairman Rajya Sabha Harivash Union Social Justice Minister Virendra Kumar President Louis Ramnath Kovind Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi le Minister Dangte Poin zana pangparan hlan ani Prime Minister chuan Dr. Ambedkar chu India dan pui duang tu ani mai baka khotlang nun nuam thlen tu le mirathei le hnuai nungzok te ta na anun hlan tu ani ati Revan Reddy chu Telangana Chief Minister Tharatan laklu ani dona Telangana Chief Secretary Santhi Kumari chuan Chief Minister thar tu laklu in khom in bo saina that tak nei turin state chung sarkar me poi mote tira naktu zinga Telangana Chief Minister thar hi LB Stadium Hyderabad laklu ani ang Sarkar pui scheme sang tem ni pui te hnen thata ka thlen the na be pui thak mek Viksit Bharat Sankalp Yatra chu Kerala le Lakshadweep te hloking taka nei mek ani a Akashvani correspondent Soidanin Viksit Bharat Sankalp Yatra hian Kerala le Lakshadweep chung dung le wang fangkole mi pui te chu scheme sang thil fi an ni a Sarkar le khole tuite thunzom na man rorem chang taka man mek ani Chanchinthar serti topna na tlang pui ZPM leader Pulal do Machuana ka ishuai ZPM chuan Sarkarna asiam theiti Voin Khan lar sab Dr. Hari Babu Kamampati ashil MNF party chuan an party president Puzoram thanga banna thelu chu an pomlova MNF president ani na cheldu zel se anti Rampuma Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar thi cham Maha Parinirvan Diwas Vai Somruk Pariat na chu Voin Khan man ani Revan Reddy chu Telangana Chief Minister Tharatan laklu ani don chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani